Biragaragara ko nta kintu na kimwe ku isi atakora. Ni CEO wa SpaceX, ikigo gikomeye gikora ibyogajuru, ndetse na Tesla, uruganda rukora imodoka z'amashanyarazi. Yashinze kompanyi ya Boring Company, ndetse bumwe mu bashinze kompanyi ya OpenAI ndetse na Neuralink. Mbese bisa nkaho ahantu hose wajya mu isi ya tekinoloji wamusangayo. Mu magambo ye bwite yagize kuvuga ati, ntago nzigera nishima kugeza tuvuye kuri uyu mubumbe w'isi tukajya gukoloniza Mars. Nubwo ntigize mvuga izina rye, ndakeka benshi muri mwe mwamukeze. Muri iyi video tugiye kugaruka ku mateka adasanzwe y'umuherwe wa mbere ku isi ubu ngubu, Elon Musk. Bamwe muri mwe ntimwari mumuzi kuko hari n'abakeka ko Bill Gates ari we ukiri umukire wa mbere ku isi. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Ufashe rocket z'ibyogajuru, imodoka z'amashanyarazi, bateri zibika ingufu z'imirasire y'izuba n'indi mishinga y'ikoranabuhanga itandukanye yagiye atangiza, benshi bahita bamugereranya na Tony Stark, wakinnye muri filime yamamaye cyane ya Iron Man, cyane ko Elon Musk ari nawe wabaye imbarutso y'ikorwa ry'iyi filime. Elon Musk wanyuzurwaga na bagenzi be yaje kuba rwiyemezamirimo uciriritse. Nyuma yo guca mu nzira itoroshye, ubu akaba ari umuyobozi wa kompanyi ebyiri zikomeye ku isi arizo Tesla na SpaceX, ibintu benshi batekerezaga ko biba muri filime gusa. Elon Musk yavutse ku itariki 28 Kamena 1971 mu mujyi wa Pretoria muri South Africa. Yego, Elon Musk ni umunyafrika. Mama we Mae Musk ni umunyamideli n'impuguke mu by'imirire, akaba yaragiye agaragara mu binyamakuru bikomeye birimo nka Time Magazine. Nyuma y'uko ababyeyi be batandukanye mu 1979, Elon Musk wari ufite imyaka 9 icyo gihe, ndetse na murumuna wa Kimbo Musk bahisemo gukomeza kubana na se. Nyuma y'uko batangiye kubana na se ubabyara, umubano wabo watangiye kuba mubi cyane, ndetse muri interview yagiranye na Rolling Stone, Elon Musk yavuze ko guhitamo kubana na se cyari igitekerezo kibi. Mu 1983, ku myaka 12, Elon Musk yagurishije game yakoze yise Blaster kuri magaze yo kuri interinete ku $500 gusa. Musk mu myigire ye naho ntiyari yorohewe, kuko yigize kujyanwa mu bitaro nyuma yo gusunika kuri esikariye, ndetse agakubitwa kugeza abuze ubwenge n'abana bamunyuzuraga. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Musk yahise ajya muri Canada, ari naho mama we Mae Musk yabaga. Akaba yarajyanye na mushiki we Tosca na murumuna we Kimbo Musk. Elon Musk yize imyaka 2 muri Queen's University iherereye mu mujyi wa Kingston, Ontario muri Canada. Amashuri aza kuyakomereza muri University of Pennsylvania ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarahabonye degree mu bugenge ndetse n'ubukungu, Physics and Economics. Ubwo yigaga muri University of Pennsylvania, Elon Musk nabo biganaga bakodesheje inzu nini y'ibyumba 10 bayihinduramo akabyiniro, night club. Iki gitekerezo yari afatanyije na Adeolesi ni kimwe mu byo yahereyeho atangira urugendo rwe rwo kwihangira umurimo. Akimara gusoza amasomo ye, Elon Musk yahise ajya muri Stanford University kugira ngo akomeze PhD, ariko ahamara iminsi 2 gusa ibyo kwiga ahita bivamo, ahubwo ahita ajya kugerageza amahirwe mu gukora imishinga yo kuri internet yari itangiye gutera imbere muri icyo gihe. Mu 1995, Elon Musk na murumuna wa Kimbo Musk bashyize ku mugaragaro urubuga rwabo rwa Zip2, babifashijwemo n'abaterankunga bo muri Silicon Valley. Iyi Zip2 akaba ari website yatangaga amakuru yerekeranye n'ingendo, ikayacisha mu binyamakuru bikomeye nka The New York Times na Chicago Tribune. Bagitangiza Zip2, Elon nta hantu ho kuba yagiraga, kuko yabaga muri office ye agatira dushe yari iherereye hafi aho. Umuntu yavuga ko byaje gucamo ubwo iyi website yabo ya Zip2 yagurwaga na Compaq kuri $341 z'amadolari. Aha Elon Musk akaba yarakuyemo $22 ze wenyine. Nyuma ya Zip2, Elon Musk yarongeye ashinga indi website yise X.com, yatangaga serivisi za banki ariko zo kuri internet. Yaje gushinga iyi kompanyi mu 1999, akoresheje $10 muri 22 yari yakuye muri Zip2. Haciyeho umwaka, iyi X.com yaje kwihuza n'indi yitwa Confinity yashinzwe na Peter Thiel, byaje kuvamo ikigo gikomeye ubu ngubu cya PayPal. Nyuma y'uko iyi PayPal ishinzwe, Elon Musk yagizwe CEO wayo,
ariko ntiyatindaho kuko mu kwezi kwa 10 mu bihumbi 2000 hatangiye kuvuka amakimbirane hagati y'abashinze iyi PayPal, ubwo Elon Musk yashaka kwimura sava ziba zibitse amakuru azivana muri operating system ya Free Unix azimurira muri Microsoft Windows. Ibi bikarwanywa cyane n'uwari ukuriye technology Max Levchin, nawe wari uri mu bashinze iyi kompanyi. Ubwo Elon Musk yari mu nzira ajya mu biruhuko muri Australia, board ya PayPal yahise imwirukana, igira Peter Thiel CEO mushyashya. Nicyo kibi cy'ibiruhuko. Uku niko Elon Musk yasubije ubwo yabazwaga kuri iyi saga. Ibintu nanone byaje guhira Elon Musk ubwo eBay yaguraga PayPal mu mpera za 2002. Nk'umuntu wari ufite imigabane myinshi kurusha abandi, Elon Musk yaje kunguka miliyoni 165 z'amadolari muri miliyari 1.5 eBay yari yishyuye. Na mbere yuko PayPal igurishwa, Elon Musk yari afite inzozi zitangaje zo kuzageza imbeba n'ibimera ku mubumbe wa Mars. Mu ntangiriro za 2002, Musk yashinze kompanyi yise Space Exploration Technologies cyangwa SpaceX, akoresheje miliyoni 100 mu mafaranga yakuye muri PayPal. Intego ye ikaba yari ukoroshya ingendo zikorerwa mu isanzure. Icyogajuru cya mbere SpaceX yakoze yacyise Puff the Magic Dragon. Izina yahisemo ashaka kwihimura ku bamubwiraga ko SpaceX itazigera ibasha kohereza icyogajuru na kimwe mu isanzure. Intego y'igihe kirekire ya SpaceX ni ukuzoroshya ingendo hagati y'isi n'umubumbe wa Mars. Nubwo asa nk'uwigaruriwe n'umubumbe wa Mars, ku isi naho hafite imishinga kandi ikomeye, cyane cyane kompanyi ye ya Tesla. Mu bihumbi 2004, Musk yashoye amafaranga agera kuri miliyoni 70 z'amadolari muri Tesla, kompanyi yakoraga imodoka z'amashanyarazi yatangijwe na Martin Eberhard. Musk yahise afata inshingano muri Tesla, afasha mu gukora imodoka yabo ya mbere bise The Roadster. Iyi Roadster yagiye hanze mu bihumbi 2006 ubwo Elon Musk yari chairman, ubu ngubu akaba ari CEO. Nyuma yo kubona ko bidahagije, Elon Musk yazanye igitekerezo cya Solar City, kompanyi itunganya ingufu ziva ku mirasire y'izuba. Musk yahaye babyara be Peter na Lyndon Rive igishoro cyo gutangiza iyi Solar City mu bihumbi 2006. Mu mpera za 2016, Tesla yaguze iyi Solar City kuri deal ya miliyari 2.6 z'amadolari. Ubuzima bwite bwa Elon Musk nabwo bwagiye buzamo ibibazo byinshi. Mu bihumbi 2008 yaje gutandukana n'umugore we Justine, umwanditsi w'umunyakanada, bari barashyingiranywe mu bihumbi 2000. Umwana wabo wa mbere yitabye Imana afite ibyumweru 10 gusa, yishwe na SIDS. Ariko nyuma baje kubyarana abandi bana 5 barimo impanga n'abahungu 3. Musk yahise atangira gukundana n'umukinnyikazi wa filime Taylor Riley muri uwo mwaka nyine wa 2008. Baza gushyingiranwa mu bihumbi 2010, baza gutandukana mu bihumbi 2012. Muri Nyakanga 2013 baje kongera gushyingiranwa. Mu Kuboza 2014, Musk yaje kwaka divorce ariko nyuma arabihagarika. Mu kwezi kwa gatatu 2016, Riley nawe yaje gusaba divorce, batandukana mu kwezi kwa 10 muri uwo mwaka nyine. Kuri ubu Elon Musk akaba akundana n'umuririmbyikazi w'umunyakanada ariko ufite inkomoko muri Ukraine uzwi nka Grimes, ndetse bakaba bafitanye umwana bibarutse mu 2020. Iki cyari igice cya mbere ku mateka atangaje y'umuherwe wa mbere ku isubu Elon Musk. Ntuzacikwe n'igice gitaha aho tuzaba tugaruka ku rugendo rwe muri business n'uburyo habuze gato ngahombe burundu ibyo yari yarashoye. Ntiwibagirwe kandi gukora like na subscribe kugira ngo video zitaha zizakugereho byoroshye. Amahoro.